Ang'echin sakianda chomo wa Sorero nigo muskera Odinga nyakabaga wikase geti kya Gusii Stadium. Aigani nyakabaga kwari ngubuya no mugabana bwe county ya Kisii asaring nabari aigati yabo omo gavana bwe county ya Nairobi Moske Johnson Sakaja mugabana bwe county ya Migori Moske Chilaya ko egati yabagani banda bange nanyana bona somega organizwe ne company ya SportPesa asibayengo nyakababa kwigarachi uniform chinye timu ya Shabana omwaka 2024-2025. Sherehe ya Shabana tunazindua kitu mpya na nataka niwahakikishie supporters wote wa Shabana, governor patron wa Shabana kama SportPesa, hii safari ni mwanzo. Maigayege ikarega ke nigobono abatyotirya be timu ya Shabana abagania Raila tanya kabaga kwegwari baga erianya kabaga gukwana asebrokano yachaka kwene kiwe birogo byachaka kurutwa igana ari asabantu banyara ko bakonya chingo manke nanyana boni gobo twerro kebanya ko bokwene kiwa abanonya nabo abatyoterera nabo igo abanta banki banya ko bago kano muskira Odinga tai wari bagari ogokwana asibono bayengunya ko bago kwana matiyangi baganetie Singona ya mugabana Paul Simbarati nigo bono atebire nigo barachkunya ko bago isaransa na egesoko kemo Gusii iri banya ko bago ikirana asinchire yemo Nanyana basingona Raila Odinga nigo bona nyakabaga goteba nigaganityo murembe na igo igure ngana eyo ya nyakabaga kwenekiwa asatebire bali bakogendera kugatika buoge korende nigo ensi ya Kenya ragendera guchimotu. Tunataka kuunganisha Wakenya wote pamoja. Kenya ni muhimu zaidi kushinda sisi zote. Kwa hiyo mimi nasema yale tunataka kuona hapo mbele, kuona kama Kenya inaendelea kwa njia ya muungano, mambo ya community mawezekano, mambo ya ufisadi tukiweka chini, hata Wakenya wote wanaungana kama kitu kimoja. Nataka kuona kama mambo yetu yote inaenda pamoja, tumeungana pamoja. Yule ambaye wanafanya mwe shauri yao. Kuripoteria oyo Minto TV kurwasigeti kya Gusii Stadium imeyo mu Kibo Songo iretera na Pethuel Machine.